Yes. Reure. Muthenya wa igari. He kundu marakario ni keni. Na marawa the camera wa diocese. Ehundure patron ni wa youth. Niki. Hamwe na officials aria angi marugameire maundu ma youth. Why? Because athuuri acio maraiguana marauga atiriri. That was a secular display. Yes. You know, these young people are creative. Very creative. Mahota kuoya undu makaugarura makauti undu muna. No riu kiria marekire ri ni maretetie makandikithia. Makiandikithia andu aria mena nyimbo, wena presentation, mena ngatho. Ni makiandikithia tune ni yararehire thina. The tune, the tone. Baki ose na rwimbo thengi na mwiturire makofi andu ti une makari ya mbere. Yes. Mara ikinya ndio hizi matagia na ikinya mundu aramaka na muhimu keyboard net maya wetaga kumenyererwa kumenyererwa niguo gatuka muthingu ekabegai niureikai weka uru kana rwimbo rutigietio kuguo shuka siamata wewe unererie mata siabigigota twende na makoe kije moto kinya moto acha kimatio yetu aranginya rwimbo rwa Samindo. Imoyo wedaga kumenyelelo ndio mali ikijalia ya dharafa plasi wanagire wana waku ndio mwana na mafati isho kesigwa hawatire kendo mayo nenyama choma misk hawatire no hatire ichane cia mwende tisia guku marake kurehe kiria ndandikirwo haha ta mugithi kanitha-ini ni kwandikirwo we moro we ndio gutongoragia oni bakiaria gwitetera mauga ni creativity no gwiciria horo cio no gukiariririo na ndakiandikirwo haha nyimbo ni nyingi nginya cia ibuku ndi naruo